Om Swastiastu. Inggih adik-adik sareng sami, wastan kakak Ima Desa Triwulandari. Ring rahina sani mangkin, kakak pacang latarang materi indek anggah ungguh basa Bali. Mangga nenten akeh kakak mater, lurus biar sayang video kakak puniki. Anggah ungguh basa Bali inggih punika tingkatan utawi undang-undangan ritatkala iragam basa Bali. Anggah ungguh basa Bali puniki kawentenannyane sangkaning wenten pabinayan linggih ring krama Baline. Pabinayan linggih krama Bali punika kakepah dados kalih sora, wenten linggih krama Bali mula lan linggih krama Bali anyar. Linggih krama Bali mula kakepah malih dados duang sora, wenten Sang Triwangsa lan Wangsa Jaba. Punika taler linggih krama Bali anyar patah kakepah dados kalih sora, wenten prekangge utawi pejabat lan prejana. Prejana punika sang sane ngayahin pejabat minangkadi sopir, tukang tulis, tukang tik, miwah sanitiosan. Reng pepelajaran anggah ungguh basa Bali puniki kakepah dados 3 subtema. Sanika pertama wenten anggah ungguh gruna, sanika ping kalih wenten anggah ungguh lengkara, lan sanika ping 3 wenten anggah ungguh basa. Sanika pertama pacang telatarang kakak indi anggah ungguh gruna. Anggah ungguh gruna punika kakepah dados kalih sora, wenten gruna alus lan gruna nenten alus. Gruna alus puniki wenten petang sora, wenten gruna alus mider, gruna alus madya, gruna alus inggih lan gruna alus sor. Punika taler gruna nenten alus kakepah dados 3 sora, wenten gruna andap, gruna mider lan gruna kasar. Sanika pertama gruna alus mider utawi ami. Gruna alus mider inggih punika gruna basa Bali sane mawirasa alus, maduwe wiguna kekalih, dados keanggen nginggihang sang singgih miwah keanggen ngasorang sangsor. Minangkadi ide nenten uning, tiang wawu uning. Nah, gruna uning puniki silih sinunggil contoh gruna alus mider. Sanika ping kalih gruna alus madya utawi ama. Gruna basa Bali sane genahnyane ring tengah-tengah utawi ring pantaraning gruna alus inggih miwah gruna alus sor. Punika kebaos gruna alus madya. Minangkadi contohnyane wenten tiang, nggih, ten miwah sanitiosan. Sane mangken wenten gruna alus inggih utawi asi. Gruna alus inggih inggih punika gruna basa Bali sane kaangget nyinggihang sang sane patut kesinggihan. Minangkadi contohnyane mapesengan, pereragan, makte, miwah sanitiosan. Wenten malih gruna alus sor utawi asu. Gruna alus sor inggih punika gruna basa Bali sane mawirasa alus, kaanggen ngasorang raga utawi ngasorang anak tiosan sane linggihnyane sor utawi andap. Minangkadi contohnyane waste, newe, abot, miwah sanitiosan. Lantaran kakak antuk gruna mider. Gruna mider inggih punika gruna basa Bali sane menderbe wangun wantah asiki, nenten menderbe wangun alus, taler nenten menderbe wangun tiosan. Mawinan dados maideran sajeroning bebaosan. Minangkadi contohnya ini wenten toko, radio, galak, miwah sanitiosan. Wenten malih gruna andap. Gruna andap inggih punika gruna basa Bali sane basanipun andap utawi nenten alus lan nenten kasar. Kaanggen ritatkala mabaosan antuk anake sesamen Wangsa Jaba miwah sesamen linggih. Minangkadi jemakang, milu, kemu, adane. Nah, mangken wenten gruna kasar. Gruna kasar inggih punika gruna basa Bali sane basanipun kaon. Saha ketah kaanggen mabaos ritatkala iragam merbat utawi memiseuh. Minangkadi polone, delikang matane, mamah, bangke, lan sanitiosan. Mangken sub ke nomor kalih inggih punika anggah ungguh lengkara. Anggah ungguh lengkara kakepah dados 6 sora, wenten lengkara alus inggih, lengkara alus madya, lengkara alus sor, lengkara alus mider, lengkara andap, miwah lengkara kasar.
Lengkara alus inggih punika lengkara basa Baline sane mawirasa alus kaanggen nyinggihan sang sane patut kesinggihan. Ciri utama lengkara alus inggih nganggen kruna pengentos ide, ratu, landane. Upami contoh lengkara alus inggih dane sampun numas mobil. Mangkin lengkara alus madya. Lengkara alus madya inggih punika lengkara basa Bali alus sane medarbe wirasa pekanten kirang alus utawi kantun madya. Ciri utama lengkara alus madya nganggen kruna tiang, jerone, lan ragane. Upami tiang nunasang aduk linggih jerone. Tadi mangkin lengkara alusor. Lengkara alusor inggih punika lengkara basa Bali sane ngwetuang wirasa alus daha kaanggen ngasorang raga utawi ngasoran anak tiosan sane linggih nyane sor. Ciri utama lengkara alus sor nganggen kruna pengentos titiang ipun. Upami contohnya nih titiang sampun nunas iwawu. Nah, sane mangkin lengkara alus mider. Lengkara alus mider, lengkara sane kaanggen mabaos antuk sang mabaos mesarengan sang kairing mabaos. Ciri utama lengkara alus mider nganggen kruna pangentos irage miwah druene. Upami wantah irage sane patur nglestariang budaya Baline. Lantaran antuk lengkara andap. Lengkara andap inggih punika lengkara basa Bali sane medarbe wirasa biasa. Nenten kasar, taler, nenten alus. Ciri utama lengkara alus andap nganggen kruna pengentos icang, yang, raga, ibapa, imeme, miwah sane tiosan. Upami contohnya nih imeme medagang di peken. Mangken lengkara kasar. Lengkara basa Bali sane mewirasa jelek utawi kaon. Nanging nenten sami kruna-kruna sane ngwangun lengkara kasar punika mawit saking kruna kasar. Ciri utama lengkara kasar nganggen kruna pangentos ibe, polone, cicenge. Upami depang suba apang bangke polone. Sane mangkin kelanturan antuk sub materi nomor 3 inggih punika anggah ungguh basa. Anggah ungguh basa puniki kekepah dados petang soroh. Wenten basa kasar, basa andap, basa madya, lan basa alus. Ring basa kasar kekepah malih dados kalih soroh. Wenten basa kasar pisan inggih punika basa Baline sane wirasanipun yukti-yukti kaon. Kanggen ritat kala merebat utawi mumusuh. Nekadi contohnya nih, cicing apa aleh iba mai delekang matan ibane awak beduda de nageh nandingin garuda. Sane kaping kalih soroh basa kasar wenten basa kasar jabat. Inggih punika basa Baline sane kewangun antuk kruna andap nanging kaanggen mabaos ring sang sane patut kesinggihan. Contohnya nih, gong subuh medar yen konden mahi meli nasi di pekan galeran ajak ke meli nasi campur sek buk dayune. Sane mangkin wenten basa andap. Basa andap inggih punika basa Baline sane wirasanipun biasa nenten kasar miwah nenten alus. Basa andap kanggen mabaos antuk anak sane linggih nyane patah utawi pepadan, taler antuk sang singgih ring mabaosan sareng sangsor. Basa andap makeh kanggen ring lagu pop Bali silih sinunggil, contohnya ring lagu Teh Ulik sane memurda beli sambu. Nenten malih basa madya. Basa madya inggih punika basa Baline sane mekanten sekadi basa alus, nanging wirasanipun kantun madya. Santukan akeh nganggen kruna alus madya. Basa Bali madya akeh pisan ketemong ring bebaosan para janane. Minekadi mausang sampun kebaos ampun, mausang inggih kebaos nggih. Pinaka contoh bebaosan basa madya wenten ring tembang Rare Putri Ayu. Lan sane kaping untat wenten basa alus. Basa alus kekepah dados tigang soroh wenten basa alus inggih punika basa Baline sane mewirsa alus saha kanggen nyinggihan sang sane patut kesinggihan. Contohnya nih atur parekan ring raja miwah baos pegawai maosang bapak rektor.
kaping kalih basa alusor. Inggih punika basa Baline sane mawi rasa alus kaanggen ngasorang raga utawi ngasorang sang sane patut kasorang. Contohnya nih, ritatkala ketua BEM nyinahang dewek lan baos made ayu ring Bapak Gubernur. Sani kaping 3 wonten basa alus midar. Basa alus midar inggih punika basa Bali alus sane kaanggen membaos mesareng-sareng ring pekraman lan matur ring sang sareng akeh. Basa alus midar iki ketah kaman ritatkala atur pakeling klian ring paruman lan bebangsar ritatkala wonten pabrik-bagan. Inggih adik-adik sareng sami punika diwawu materi indek anggah ungu basa Bali. Menawi wonten sane wonten manut rengarse kakak nanas geng rena pangampura maka wusananing atur puputang kakak antuk ngaturang para mas santi. Om Santi 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 Om.